زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې لومړنیو درسونو پروګرام وړاندې کوم. Getallen. Getallen. شمیرل. Ik tel. Ik tel. زه شمیرل کوم. 1, 2, 3. 1, 2, 3. یو، دوه، درې. Ik tel tot 3. Ik tel tot 3. زه تر دریو شمیرل کوم. Ik tel verder. Ik tel verder. زه نور هم شمیرم. 4, 5, 6. 4, 5, 6. څلور، پنځه، شپږ. 7, 8, 9. 7, 8, 9. اووه، اته، نه. Ik tel. Ik tel. زه شمیرل کوم. Jij telt. Jij telt. تاسو شمیرل کوئ. Hij telt. Hij telt. هغه شمیرل کوي. 1. De eerste. 1. De eerste. یو، لومړی. 2. De tweede. 2. De tweede. دوه، دوهم. 3. De derde. 3. De derde. درې، دریم. 4. De vierde. 4. De vierde. څلور، څلورم. 5. De vijfde. 5. De vijfde. پنځه، پنځم. 6. De zesde. 6. De zesde. شپږ، شپږم. 7. De zevende. 7. De zevende. اووه، اووم. 8. De achtste. 8. De achtste. اته، اتم. 9. De negende. 9. De negende. نه، نهم. راځئ دا مکالمه یو ځل بیا له سره واورو. زه شمیرل کوم. دې ته په هالندي کې څنګه ویلی شو؟ Ik tel. Ik tel. یو، دوه، درې. دا څنګه ویلی شو؟ 1, 2, 3. 1. 2. 3. زه تر درې شمیرل کوم. دا په هالندي کې څنګه ویلی شو؟ Ik tel tot 3. Ik tel tot 3. زه نور هم شمیرم. Ik tel verder. Ik tel verder. څلور، پنځه، شپږ. 4, 5, 6. 4. 5. 6. اووه، اته، نه. 7, 8, 9. 7. 8. 9. زه شمیرل کوم. Ik tel. Ik tel. تاسو شمیرل کوئ. Jij telt. Jij telt. هغه شمیرل کوي. Hij telt. Hij telt. یو، لومړی. 1. De eerste. 1. De eerste. دوه، دوهم. 2. De tweede. 2. De tweede. درې، دریم. 3. De derde. 3. De derde. څلور، څلورم. 4. De vierde. 4. De vierde. پنځه، پنځم. 5. De vijfde. 5. De vijfde. شپږ، شپږم. 6. De zesde. 6. De zesde. اووه، اووم. 7. De zevende. 7. De zevende. اته، اتم. 8. De achtste. 8. De achtste. نه، نهم. 9. De negende. 9. De negende. دا و د نن ورځې درس. تر بیا
De glijp man. Tot ziens. Dag!